boroni thaniwa kun phani gre jeng justice nango om ta ke fraud khlaijak hostel o torture khlaijak tongo borok je chini Tiprasa buri rok pore nai tongnai rok tak pore wi phaijak rok Rokno Apailawa joto sin Tiprasa no hambai ang oro sokai mani ingka ke Kengari subdivisional orne assistant commissioner of police of Phai sokaijak ga oro jaga tomani magi phainani nangkha reason ingka ke omono je thangnai 2-3 days ni sekang students no toiwe kaisa incident solai tongmani ga students no toiwe sing gobangma fraud tongo college of fraud khlaijak tongo bumung no toiwe te ono bumung khlaiwe multiple choice khlaiwe khaijak tongo like borok or jaga bo toiwe tawai phaijak mani karon kena bumung college ni mungke Oxford hunai to jak mani but borok tabok sukjara o Oxford college kun jaga o phansi griko even though boroni college bu griko boroni hostel bu grei hai room kaisa rent na wei tonglal ha building kaisa rent na wei tongrol ha college bu hai kaisa jaga tlang thangai like rent system khlaiwe tlang thangai borona class khairewi la like borok saka no 1 year borok 2023 wo first year payment si kosi tabok si borok 2025 si borok first year ni exam mar nai ke boma hai ke sung mar roi ma tong borok si 2023 wo phai admission na phai nei borok rok si 2025 wo si amo ma khlai nei ke bo to fully scam khang la so bo no om ta hai ta so bo ni bagai ang joto sin Tiprasa no je rung serengui tongnai porewi tongnai borona ang omono advice rowan musugu narok Bangalore hastewa Porirwna ni phaikha ke kisa sengwai kerengdi Tripura People Foundation by kerengdi ta ketal seng organize khlaifika TISF ne Bangalore bo seng TISF form khlaijak so please sengbai kerengdi admission na ya khosakang college hamude hamyade nang jefa agent bai phaidi hamude hamyade nin Google search khaini di Google search khaini khaike Google ni won or jaga bo INC amo khlaijak de KNC tongonde abo hairok thum clean and clear verification nadi eke agents ni through tui jetabok to mostly scamming money kana agent ni through tui ni scamming money so agent ni through tui je ni rok phaikha inge ang omono nang sawan musugo agent ni through tui phaikha inge nang agents ni thaniwo agreement paper nadi ang usu year ni bisingo usu package ke ang porenai hunai asu ni bisingo asu gono ang education ni loan bai ke porenai ang asu like 1 lakh ke ang per year ronai ba 80,000 ba scholarship bai ang porenai bo hai ke agreement paper nadi nung admission khlaya ko sakang so that sung je kuno ni roni incident case sung khain ke sung complaint of phaika ke ni roni je agreement paper bai sung fight khlai manai ja tak boroni thaniwa kun phani krei but sung justice nango om ta ke fraud khlaijak hostel o torture khlaijak tongo borok je chini Tiprasa buri rok pore nai tongnai rok tak pore wi phaijak rok tak pore nai hene exam ro wani hene tak borong tong aipan boron thaniwa scholarship tai next month next year manliya tani ke college scam khlaijak college fraud khlaijak ke baika man sinai da so boni bagai je ang joto sini Tiprasa class 10 to take class 12 specially tak je final exam ro nai rok no mono na ang koyon musugo narok Bangalore hastewa Porirwna ni phaika ke please narok sung bai pan kerengdi sung bai kerengman musu ya
no problem. No agency through to find no problem.